Chika ba, di kwa, mamugtod to kwa tayo? Barangay tayo kwa, magbagada? When? Tigas laming mamugto ata churam na eh. Hanga pa kahit kasto titsura kit anak mo mugton. Tigas laming mamugto churam, Agtubaw mas ka, lami, aglang ako ni. Nagsarding kag saon. Pag kuman ipahulaw ko maday doon ni kwa. Niso ba ito di kabit di asawa? Takman? Tiraman niso. Baliktad. Kana dami kadkadwa kita. Kana ina halos ina daw. Haan? Hanga iso yata ti kabit na. Inyo retiro la sunda to pero kana nagkadkadwa ina daw. Kino asawa na dahil si kati kabit? Kumano ka? Kasaruan mo. Kaya si kapit aganas na nga pa nagpa mugtugta nga ako ha. Kumano ka? Ay, bayad mo gayang pa eh. Bayad. Kwa pa lang ma. Te, tunukan to na tayo. Bahad ko isublit to na tagtuin. Pwede utang? Ay, paman itong utangin. Iutangin pa lang tayo sublit to na tayo. Hangag subsublin ta si kati kabit. Hangag subsublin. Darsing nga rod. Kumano ka? Si kapit aganas na nga ako ha. Pagpapumugto ita nga ako ha.